Kardam kadu kawe kar British 2.0 YouTube channel long ke langara do ana fans tamil la pen pini la so video long nali tumhan na ki wan pi la bangke nali tum thumbnail mate title long stame thek pon long ekpo la so pura se pini nali tum phan la so video long ma sub so na than pachini pon ekpo nali tum la so YouTube channel la ante subscribe ke lang pulte pade de nali tum subscribe gon la pen video nali tum share pori gon tane non pathiek pen lang polonang la pen che than polonang Six schedule TET exam ki pidun an mate ki undun an abang phu abang phia panda isia birta do kopia birta ma labang ke non alitum la so video hin pen se cheni ponik po la pen kidam tang hod government of Assam special six schedule TET la so recruitment pado ponik lo la pen pedan abang phu abang phia tum jogdon iglo la pen ki undun atum stame do igolo la pen certificate ke long atum stame do igolo Lapen lason lo kidam tang honali tum la dagi tok pon thek long ji the Assam Sarvo Shiksha Vision Mission hin pensta me da collaboration lo Karbi Anglong Autonomous Council atum lapen hola so six schedule special TET stame pado ponik lo lapen hola so exam la bang ki April 30 2023 aning kana hochi ki pi pon pado lo exam bang pado pon lo lapen Bedan abang phu tum bang undon lo jogdon lo lapen puthot ladaki tok pon do thla in official notice that September 29 2023 the district mission coordinator SSA Karbi Anglong Autonomous Council provide circular information regarding the distribution process. The notice invites all TET qualified candidates to collect their mark sheet cum certificate during office upper lapen hala so certificate lapen mark sheet ke ron pona date labang ke nali tum non thek mon long exi la sodim distribution date labang ke la son lo October 3 2023 pencheng log October 5 2023 la sod molam si certificate lapen mark sheet la hai keron pon lo lapen upper holo sod by 11 am pen 3 pm ang bong se podo pon lo lapen adim stame Sarvo Shiksha Conference Hall Karbi Anglong Autonomous Council dipu olo so adim se certificate stame keron pon lo lapen pi pon lo la se la so six schedule TET ke pas tangatum labang ke non ke thekdam long ateng pulte la pusi doroi ateng lang lapen azada sai ajhak tumang kelong don atum stame du ta hai pumine lapen puthot la non nili update kelong don labang ke nali tum la so video long stame thek pon long ekpo copy update ma labang ke nali tum la thumbnail lapen title long ke to teng si thek pon long exi lapen la so update puthak non nali tum lang pon egon nili ning ke repen le nili la so video la ke customer ta kalilo mate nilining hang pen le update stame nili ke fix pon kalilo labang ke nili tum la kaching honai ake hai Sir Dr. Tuloram Ronghang ahin bensi pangdak ponik lo nang litum la so video le non nang litum lang ponik lo mate la so update den nang litum arju ponik lo Sisule eleka amra ni tet pass kori those telor kibabe telor kane jibla tet pass korise ami yat Karbi Anglong Autonomous Council ta ami interview kori karone tet process hoye kite mane hoar chance itu mahot নহলে April mahot hoy jaba Sisule eleka amra ni tet pass kori those telor kibabe telor kane jibla tet pass korise ami yat Karbi Anglong Autonomous Council ta ami interview kori karone tet process hoye kite mane hoar chance itu mahot নহলে April mahot hoy jaba Sisule eleka amra ni tet pass kori those telor kibabe telor kane jibla tet pass korise ami yat Karbi Anglong Autonomous Council ta ami interview kori karone tet process hoye kite mane hoar chance itu mahot নহলে April mahot hoy jaba Labenali tum a video labang ke thek pon long ta hai pol ase alang lista me pupon la tet ke pas taga na kini de tum apan non la so chiklo march kalite April malam selang litum asan interview puthas ta me hang pon pupusi ake hai Sir Tuloram Ronghang hin pensta me media tum karjo hot ki thak don labang ke lason alam thela lasinale tum thek pon long ipo la belason ta thana tum update kilong verse fan pura la so YouTube channel labang ke nali tum subscribing on laben videos ta minali tum
anke share panigon la sipinia video long mangkala aning ton paninang tu mi thak me ka du ka ve kar british 2.0 youtube channel long kelangra do ana pansta me nilin pen kardom